AtléticoMadridi yabaye ikipe ya mbere yo muri Espagne yasinye amasezerano yo kuzageza mu mwaka wa 2028 yo kwamamaza Visit Rwanda, isanga andi arimo Arsenal yo mu Bwongereza, Bayern Munich yo mu Budage na PSG yo mu Bufaransa. Ubufatanye bugena ko Visit Rwanda izajya igaragara ku myenda y'imyitozo y'ikipe niyo kwishyushya mbere y'umukino muri itanu isigaye ngo shampiyona ya Espagne irangire La Liga. Inako bizagenda mu gikombe cy'isi y'amakipe y'ibihugu kizabera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mpeshyi y'uyu mwaka. Guhera mu mwaka utaha w'imikino, Visit Rwanda izajya igaragara ku myenda y'ikipe y'abagore no ku myenda abakinnyi bambara bari kwishyushya. Visit Rwanda izajya igaragara kandi no mu mugongo ku myenda abakinnyi basohokana binjiye mu kibuga ku makipe yombi, no kuvuga yaba abagabo n'abagore. Usibye ibyo, Visit Rwanda izajya yamazwa kandi no ku kibuga cy'ikipe, ku mbuga nkoranyambaga n'ahandi. Visit Rwanda izajya yamamazwa nk'umufatanyabikorwa w'imena w'ikipe mu myitozo, imenyekanishwe kandi nk'igicumbi cy'ubukerarugendo, ndetse ni nayo izajya isakaza ikawa muri iyi kipe.